Legacy zing du nao ping nutung sai ko really Sir Kong we ring pa legacy shala mi de leye as a cultural display hili kampa da hogsa Sir Kong we awo ayi atam we na aju thot rashung da clay shan vai jon vai hi itum yang room se Kare sada shinawi ka shan bing Kampa pungi gashan Kampa pungi gashan Awo ayi totally pungi hi shinao bing we rambe tui gaji gashan na da lesai pungi gajon gashan hi pila bing we sarina Ajalaka awo ayi bing na gampa pungi hiwila hita da sasai. O may day gabolang, O may day gabolang, O igam pala nirang gabangan, O igam pala nirang gabangan, O irang gabangan, O irang gabangan, O panghihiya gabolang daling, O panghihiya gabolang daling, O gabolang daling, O gabolang daling, O panghihiya gampalan isay, O panghihiya gampalan isay, O gampalan isay, O gampalan isay, O panghihiya pilayu sari. Gakaneli kaure gashan Kamrik gashan aina rigron gashan Kamrik ram gashan aina rigron gashan
Porvam Gashan, Porvam Gashan. Ting khoi hop gashan, ting khoi hop gashan, gashan hi gajam nao bing na ngwai gasa gashan na. Sajay Gashan, Sajay Gashan. Nay Gashan, Nay Gashan, Gashan hi aja lakhawi Gashan na. Sir kong wi mayer nao na. Payjak Gasali. Ngawai Gasana, ka nao da shinao na. Ngawai kawai alungwe apung hi kapsang laga ngawai kahay na. Okay. Raikan Gashan. Raikan Gashan. Gashan hi verena sirarokong li. Raiwi aina gansho kami wivang vereli ringapa kaya gashi kami wi Gashan na. Hatay Gashan, Hatay Gashan, Hatay Gajihi Gasatay Gajina, Hatay hi verena ngakika ngay na sirarokong li so kami wi ningashi masot kami Gashan na. Hatay Gashan. Gakhneli thumna mayarnaw kajon hi yang room se mayarnaw wi kajon li re mai thui da
Tanggang gajon here shimkurwi among rapping na kangawai gajon na the lesai Tanggang gajon Haura gajon Lirim gajon Jongkom hi ajalaka mir naw na ngawai kasana hi wat ina shirai khui laga atum na maju teiga khui na Jongkom Jona Sekom Karar gajon Karar gajon Papier People gajon Pingo gajon Shinau bingwi gajon itum yang rum se kresada Jongkom kala kwilang gajon Jongkom kala kwilang gajon hi gampa shinau na sai gajiwi karajan haula ina leya Pimu gajon Sajay gajon Aju ishi sirar kongwi shanwai jonwai gajiteji hili gupsang haira gatomi da razang mi gahai natum saigoruli ning shilak haira tangku naga zingjun longpan maling merino
Now I would like to call Mr. Junior Francis, President Mayon Naga Union, ex-Commandant Indian Coast Guard for short speech. Sir, please. Respected Chief Guest, Sri K.T. Jimmick, respected SP Ukru, respected headman of Parung village, officers, all other village authority, presidents, ladies and gentlemen, I am fortunate and it is an honor for me to be here during my maiden visit to this Parung village and also witness the Western Tangkul Naga Festival. Gana bamakta pa shorbo yam thaganingi. Praise the Lord. Good afternoon, everybody. Aikoi Chandel degi lakpa mi President Mari Manga lakni haina Taurang Taurambane Adubu Irang Ngarangi 24 hours Bon Levista Lapang Andre ID Ayukta mi Hagatringaida surprise attack Pungangada Chapan crash Tolakte Adu Oja Timothy Gida Tungre Oja Jimik Timothy si Yoram Dravdi ay nasi kunsi ubuju pangloi Tangkul haiba Tangkul Naga haiba si maming yam taba koire Ushu ure kundi ukrur Kamjong district de ay yan ba net pise ay laibak phabne yam laujay Tangkul Naga se ekoi ki Naga cause the show tare they are the forefront leading us Tangkul Naga have said Mathauna Phaba they have shed enough blood for our Naga cause Aduna ngasi aikoi channel to show Tangkul khran laye they have been considered as the associate members Tangkul have said aikoi now yam thak wang na ujabane you are exemplary aikoi world have Manipur have that Tangkul ki jati khwai jamani you are just like America in the world masi Tangkul yam thaganinge nangko ki dance uba I will shout piba adudagi kano liksi pibista I nangko yam thaguninge adudagi Tangkul have say masak su yam phajai haina tarabne angasimak isanu ukre Adidagi aikoi ki nipa aikoi 11 brothers and sisters ne aikoi ki kwai di ahan aduna Tangkul nupi lawbane grihang dagi adidagi kwai ka tomban suno mix mau ga Tangkul lawbane Tangkul habis di jam tangna koi di maman jam luna khanjabane now coming to hit to the point aikoi ki Lok Sabha election shi lakadore everybody is looking who aikoi ai isamak se Moyon Naga Council Moyon tribe ki president ne for 30 years I was in the Indian Coast Guard retired as commandant Coast Guard is sister force of Navy I am the first in the whole northeastern to join the Indian Coast Guard not only the first man to join, but also the first man to retire. So I have said, bye-bye to tension, welcome to pension. Next, I quit 21 tribes
presidents toina unai telephone sanai election matams the outer Manipur constituencies da we are always thinking whom shall we recommend. There cannot be two, there cannot be three. Let's have one consensus candidate. Internally, what is the job? The job of the MP is not like MLAs. The job of MP is our representative who has to be sent to the parliament, who can take the cause of Naga people, who has got the oratory skill, wangang mahigdaba, knowledge of the Naga history, exposure in the bureaucracy, who knows how to lobby in mainland, then work experience. Assume yang maganda ko intellectuals like the rare facts about akoigi land, akoigi tribal Nagagi, loina khangmusi akoi jem ganda the only man suitable, I must say, aigi ngasi lakpiba chief guest ke Timothy Jimik ne habise akoi manung da kan honari. I am not saying that other candidates are bad. They are also good, but good the goodest, the best habitare, the most suitable person, as I feel among the presidents, is none other than Mr. K.T. Jimik. Like the Naga Coast Gida Tangkulna Litobugumna, if K.T. Jimik lead us in the parliament, I think that will be a good gesture and will be successful. There is a saying, coming together is the beginning. Staying together is progress. Working together is success. We have to learn from the elder brother tribe, that is Tangkul. Aduna, united we stand, divided we fall. If the Tangkuls are united, who can defeat us? Ay isi hayjaraga, loisin jarage. Kugnalem. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Y.K. Kaping, President, Tangal Naga Union, followed by Mr. Ge Goshil Yarma, President, Marine Tribe Union, for a very, very short speech. Ahan-ahanbada isor buthagali ngasigi numit asi tasengna Sunday ni. I have missed my church service at my native village today, this morning. Actually, I thought today is another day. Top numit ama when sumay na laurame adu Sunday we. Ngasi gumbagi tanja asi. Pangbibigi damakti sorbo yam thagali unexpectedly. Ngasi gi chief guest weriba Za K. Timothy Jimik, IRS, Principal Chief Commissioner of Income Tax, retired Ministries of Finance Revenue, GOI. Magna day before man aingunda call tora Za Kaping, ay sumay na programa malay nang ay gayaw minabangam gadra. If you could associate with me on the days, I'll be very happy. Though I see no Hajira, yes, I was so surprised and I was so confused because I have a meeting there.
ngasi ai su meeting ama leibane adubu ngasi masi gumba noi gi tangkhul gi okrul dudi yaure som gi kriya ba noi gi kamjom du gumba area khra ti chakra I have visited adubu sigi area se su kang kang da ba aina mangon da hangbani where it is exactly located the venue have ne do ma su khang da ba ni I think he haven't visit this very village masu adu na hai do naklam gadra I think it might be nearby the foothills tampak lom da laibra na isu sum lauram mane adubu sumaina imana pokpadigi lam asi udaba mafam sumaina purak pidana ngasi nogi narakta tinaba ngambasi sorbu yam thagali ani subada ngasi gi guest of honor ningsen wasum IPS SP Okrul district sar nang busui kai kumna bai uchabane aduga ngasi gi special invitees mayam ming wena palabada somi angkang chairman Azi Longphang wangpam El Simre chairman Ato Longphang AS Nathan chairman Jingso Long Sisu Longphang hai male Longphang president TNZL aduga Thingrai Phi Lunghar Wasi president TSL YR Ramrai Chang Kaising president TKS aduga Themaiso Talanau president TMNL noi mayam busu ai thangal gi on behalf tigi sumaino noluk pasi ai sumaino uchabani chilinau sing ai khoina ngasi community kaya gi marakta ai khoi gi culture asi promote to the ya de na in khalak liba naharon kaya nusu aduga lehuri ba ahlaman sing kun gi ahlaman sing jati gi ahlaman sing kaya na naron sing asibu ai khoi gi culture asi khoi gi haurak pham si kamai to bra ai khoi gi folk tale folklores mayam ase makhoi ba sumai na ai khoi na ahlaman sing pas ahlaman sing na tambirak padigi takpirak padigi ngasi ai khoi gi generation na we inherit this valuable ai khoi gi cultures tradition mayam masi ai khoi sumana inherit to bungam bani habasi ai sumai na mayam da ai sumai na phongduk chaninge ngasi na khoi gi khun gi noi western tangkhul singi noi gi cultural item kya masu udle modern moi gi talent ama masudum udle yam nungai aduna ai khoi asi if we lose our cultures and identity ai khoi gi culture asi leitraba matam masita kana na ai khoi bu kari ni na logodra the culture shows that you belongs to tangkhul your culture your tradition shows that you belongs to thangal nangi culture aduna nangi tradition aduna nang asi gi jati ne habasi ai khoi bu ngasi tengpan gi laimai da sak tak laga sumai na lai habasi ai la loidra na sumai na hainingi yam nungai re ai gi irakta ai ga lagmina ba jati muthi ai khoi ga lagmina ba tribe Chandel gi Yaima Maring gi president aduga Mayon gi president ai khoi na ngasi uza Timothy bu mafam masida mana chief guest oigani oye habadigi mabu associate tawrong maga lakmina ba habsi yamna maman tange na idi lawninge kana gumba mana if a mere gentleman invite us to join this very occasion ekoi laglam da be ai adu why we accept his invitation kari gi mana ekoi busum kawrak ku ekoi lakpra habsi he's a
He has a many multi-talent. He is capable of a leaders who can lead us. Mangonda masigumba talent ama unique ama leyeba. Magi asigumba yam talent unique oiba mangonda isor na piramba talent mayam se. Ekoi na mangan ba tudi phajaroi. Mabu, we want him to be our leaders. Kari gumbada if manusu yaba, loina na if our Naga people wish him to be our leaders. Why not? Why can't we send him? Have a question amadu so koi lai. Actually, I get campaign ki wari dinate. I mabu I na sakang lakpasi last 2023 ki UNC ki one day conclave ta. He was a resource person, one of the resource person. Mana magi resource magi topic ki matungina he has been mana ikoi but thoroughly explanation tawe. Forest ne aduga kri adugi do ai topic land rights ne mayam si mana haibada ikoi na khangdaba mayam adu fajana mana sumaina share tawrakpa matamda kana amatunusu ekoi bu sumaina share tobu letine adubu mana fajana numit adu the share tawrap kanda after the conclaves the other days Murup sing mayam pullaga as ngarangi ekoi resource person oiramba ke Timothy abudu mi du di metik chai mi du mangonda yam unique weba tungan ba mangonda talent ma ngang ba sakpa iba mayam si mangonda madugumba quality laitaba nate maramdi masi sigumba India gi highest revenue da sigumba ma post mana phanglaga lakpai pasi he is our asset. He is our great asset. Haiba mayam se koi share to banate tawe. Handak lakadaba Lok Sabha election asida naga ekoi chil now di chawning mangaktani. Karisu haiba ngam parliament di yauraga karisu ngang mangamoro tarabsu sidigi di aisu ngamena. Ai ngange na ai mayam gi Seba toge na haina chongthok ko ga yama lebini aduna aikoi tangkhuli chili naw singdu su madugumba lairamo yabdu de haiba ngamde even aikoi snapti district ai thangal wizard su my village was just in the heart of Snapti district headquarters. Snapti district headquarters is the tribe more than 30 tribe kumba lairamgani ai loina murup tawe tangkul ki mindset kadai de lebra paumi ki kadai lebra mau ki kadai de lebra maram ki kadai de lebra jelerong ki kadai de lebra ai ba mayam ai loina khange ai murup mayam ma lebani cha thak minai marak marak to sumai nai khoi chatmina ba khotmina ba matam da khoi sum khanai handak asidi manipur ki scenarios te yengba matam da maitai ga dominant community maitai ga kuki lanso libsi masi ai khoi loina masi gi awaba nungai ba mayam asu ai khoi dusu feel tawe aduna tungda lakada basi kanano ngasi mina lan tauri aikoi sum masi aikoi si just an observer aikoi si neutral da le naga we are in the neutral position tawunu ne pharoi ne ama busu tawunu ne pharoi ne yaradi peaceful call right relation labinity phaina habadu da aikoi lebli adubu when these two communities turn on our side what are you going to do and where is our position अखोई पोजीशन दिखदाई दले अदुना लीडर हाइबसे तुंग मांगी फ्यूचर विजनरी लेबा सिगुम्बा लीडर असी अखोई की इराकता अखोई लौथोकपसी पामे अदुना हंदक लाकदबा लोकसभा इलेक्शन असिदा अखोई सेनापति दिगिसु लास्ट सिटिंग एमएलए एमपी अमा लेरी अदुगा अखोई की मरुप सोइबा हाना UNC की प्रेसिडेंट जो रंबा खोजोन
मासु थोकने न मासु दुम खर दुम ताबा होरे ट्राइब ना माबसु मन रिकमेंड दी तवे है अदुबु अखोई एमपी नागा ना अनी काबे यारोने आउटर गिसी नागा ना आइदर नागा और कुकी नागा ना लिंगजेन मानाद्रे कुकी न दुम मुल्लगनी मरक्ता लौखरगनी नागा ना लिंगजेन मानाय हंदकसु अखोई एमपी दो अखोई ओइबा ताबने अदुना तांकुल इचिलिनाव सिंगी मरक्तसु ओजा जिमिक नतना तोपा मयाम मसु लापिया तोबु तांकुल सु कारोय सेनापति दिगी हौजिक सिटिंग एमपी लेरिबा लोहर सु कारोय अदुगा अनादर अपकमिंग कैंडिडेट अदु सु कारोय एक्सपायरिंग कैंडिडेट सु कारोय चांदेल की क्री उम्बा लाकपा चांद ओखरुल दिगी आई मीन तमेंगलोंग दिगी लाकलो सु कारोय अमा खक्तदा अखोइना कंसेंसस ओइबा मतमदा अखोइ एमपी दो अखोइ फंगदबने यूएनसी की पोजीशन दी 2004 की रेजोल्यूशन नंबर 5 यूएनसी की दा अखोइना ताखिबा म लेबने अखोइ एमपी असि नागा नि हुमथोलगा मुल्लबदि अखोइ की सुबोइ ओइबा ngमोय अदुना नागा अखोइ कंसेंसस अमा ओइगनि हाइबदुदा लेबने अदुना हौजिकति अखोइना सुम येंगबा मतमदा एनी नेशनल पार्टी द काब मतमदा थाब मतमदा पार्टी की विप अखोइ नागा की वांगांग भी यारोय अदुना अखोइ नागा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अमा लेतबि यादे न सुमाना हलमन किया मयाम न सुमाइन ता नारगा एनपीएफ अमा नागालैंड की सुमाइना लागा जो अखोइ की रक्त लेरे मणिपुर स्टेट असेंबली की दा अखोइ की सु लेजिस्लेचर अनि हुम एमपी की एनपीएफ की कारक लगा लेरबनिना हंदक्ति यारबदी थांकुल इचिलिनाव नोय इमुंग दिगी वखन अमा तोयना थोरकपा कांदा अखोइ की मुरुप निपा जाजिमिक से माबुनी हायदना करी उमद नोय लौरो थोरप कांदा अदुम एमपी दे अखोइ द लेरे हाबसे सुमाइना हायनिंगे अदुगा ngasiगी याम थागनिंगबा माना खुन सिगी निंगथौ अमदी चेयरमैन अदुगा खुन द करी ngasiगी moderators na sumaina aibusu atenba matam amasu pibie aduga akhoi lakpada noigi presentation mayam amasu akhoi ngonda sumaina pibigi da makta ai noibu hainingai leitaduna yam thagali afaba matam achaba matamda aisu aigi counterpart zik tangkulong si president khandri male Ariba David Simrai gati ibani dum pau fauna bani ibani dum tina bani every meeting da ibani dum wari su sabane do handak noi gi si umba ma leire ma retire boire haba ma tabadi gi bani communication gap si leire aduna masi gumba gi tanja sida ai gi tribe ki da laklo tarab su ai su noi gi tangkulong gi president de leire budi mathang gi da ai su sumai na kauruga ai gi su enghaninge basi masu ai noi mayam da haijabani aduna ai matam yam sulawr male aduna sumaina sida noi mayambu aina I on behalf of the Thangal Union would like to extend my heartful gratitude to all of you I basi sumaina ai hairaga bidai lawjage thank you anba muktada अखोई सेम्बीब मपू ईश्वर थागले अनी सुबदा ngasi organizing committee aduga tararak suba jingtun lom phang sport sige cultural day gi chief guest of honor duga special invited bufam sida tinbiriba aigi ipa saklaba ima saklabi isil naw ichani che mayam pumna mokpu aina ikok nonna ikai khunda bu cheri tasengna mak ngasi aina lakjabadi hoi atai president ga ai ga manate makhoi di oja jimik na kaubane ya ai di oja jimik te gi nap laga lakpane ai de mangon de gi haijara ga ai song tang yau jagi aina lakpane tasengna ai da lakpadi tangkhulis naw sing sibu nakhoi gi tawbi maldo madu haraw nungai bu thagat pu su phong do amge aduga pen da khara su hairam ge na sum lak jabani ko mayam yam harawe ai sars mak khun mak ti kaw thokre maring leibak se
tangkhul isnaw singna thawai gi mangan pibi bani Christian pusin bi bani ai gi church makse 1st April 1961 da tangkhun gi phani phang ko ba nupa duna pastor oiraga maring isnaw sing si yu thaktuna mantra jantra tawraga amaga khatnaraga chainaraga lairik laisu tamgani haibagi wakhan yaudana hingamba punsini ngasidi tangkhul isnaw singna ishor gi mangal pusil birak padagi maring leibak se lairik laisu haiba mi khara laire masin na koi tangkhun isnaw singna maring bunung sibibagi damakta na koi na ishor gi mangan pibiba taibong gi mangan su pibibagi damakta ni haibasi ai gi harau nungai badu na koi mayam da thamjari hojik maring gi population si lising yang khai muk ta ngai ri masigi manungda na koi na lairik laisu tammo adur di sau khalakani haibagi lairik tamba hauba yam thieng na haure maring degi ISM khak thokre doctor sama ga nipan laikre engineer humdra ga taruk laire everything tangkhul isnaw singi khudol ni haibase ai thamjari na koina tambiram base Krista lawsilo mingonda huran chinthi tawganu oidaba nganganu lairik laisu tamu adu khaktani karigino ngasi tangkhun isnaw singna nakhoi gi custom culture tradition ji asuk phajana yok khallaga leire adum noi tangkhun na maring dadi maring na koi gi culture custom tradition ji yok khat kadawani ko haibado tambi bada yauram dre maring gi diloina mang khi dawre aduna I especially invite to you all amuka hanna lakpi kho maring lebakta custom culture tradition se ngak taba yate ko maring isna waina noi amuk tang di tambi ba lakho haiba se ai invite tawjari aduga loina na maring si andak ti khara ware MLA amakhak leibusu kuki sinaw singna munbi khre aduna andak lakat doriba outer MP election sidati aina nakhoi bu vote khombadi itik nate nakhoi na aikhoi bu khombiyo oh maring isnaw sing aikho andak ti outer MP gi candidate se tangkhul dagi nupa siam leire XYZ sida maring isnaw sing vote pire katobani ko haibadu khaktang noina haibiyo ai ishor gi mangda nakoi mayam gi mamangda ai wasaktuna haijari tangkhul isnaw singna hairakpa nakoi gi maraktagi puthurokpa candidate to maduda aikoi maring pumnamak support tawgani haiba wafam se tentakna thamjaraga matang aswaida sum loisinjage thank you all Tenem ready ka sami saloning shinara Ujam yamna thawrama sida saruk lobibi gi damak yamna thagajari ujam yamna daru ba thabak thawram sing dasu mai pakpa chaukhatba bina ba ishor gi mapham da prasna dojari thank you ara itumna atam hi tenem ni mi da laikala tenem na gup ka hai withili mai chon atam khimirano cultural display li zangi daklei units pingli hithada
kapo sao ge je itum atam le tu gada atam hi shima mai da khui mi khwai gala time management healing shar la gen yang mi khwai ge hi cultural display li zangi de klei net speng chi wili kya ge chena go pone ning shinara tenem atam mazang la ka khui milo Video frame này nhé. Panasonic bao nhiêu ba? Giờ chúng ta đi Panasonic bao nhiêu?
mai chon na tam khimlo
Ni share ishmai jon kala ishitenem kali ara atam he itumwe kya shikang ye amaso wasami de kala kir ge Timothy Zimik IRS li kshidewi bang atam midale. Itumli Lakeshia Tangkol Naga Chintung Longpangwe Chairman Kala Executive Ping LOCW Member Sami Dakle Itumli Achu Tan Midakleya Ram Hiwi Amay Krar Kala Aungaping Kika Ung Kala achu hili ratsang dakleya Western Tangkulwi Aunga Kala Atumwi executive members being achu hili case of honor sakami Chililang meda achu hili special invitee sadaratsang kahai Western Naga kala isi tangkulwi Oja kala katanping Chililang meda achu hili achui cultural day kala sports day liratsang gahai natum sai korali ina iwiningashi kala ina uklungaina natum li kachang cut iwi heartfelt Kika Ningashi Midale Kichikahang ne Ina Achu Hili Karahi issues he come to ngaye issues later clay he raise sangaye Itumna cultural day kamayon hili Itum na kasuk ka paning room say originally itum na tere itum we folk song folk dance dress itum we kamatata sang laka itum ot sang room hire hita desada itum we culture hi mashiman kawai preserve sa kawai the itum na ot sadale hikata atam hili ina kashuka culture wili hangai hi culture kachi hi itum we dress itum we folk song kala itum na kika thangachida kachitechi chimang maning mani culture kachi hi idea of a naga kachi changai ne itum we tradition katong changai ne tradition customs Chililang meda itumui art. Chililang meda itumui value systems. Kala itumui lifestyle. Katong hinga room laka itumui culture da kahang ne. Itumli awo ayina. Hitada oktilo da itumli culture mi kahai. Matai me kapta ina share sa kangai hi. Itumwe identity naga as kasada hitade leko hitade oktilo the hangstead leko itumwe awo ayiji ot panglak ana otsako atumi ningtherko mashuna na otsako kakapik kakhayang ot akhala masala oktikaye
achu itum chiwi culture chi preserve sadle la itum akashi phaniyang se itum we dress preserve ka sa mashunge dance ka sa mashunge ka chi lilang da itum da thegi ka chi pa hi itum we value system itum we lifestyle hi hili itum thala ka na yang ka sak la kha awo ayina hi tha da oktilo ka chi pa hi itum okti se ning thang rok se mashuna na otsang rok se ka chi hi na tum le aju share sangaye ka atam hi tra khamale to the inner issue kane katum aju hili raisau ge itum na aju ringshi ka hai ngatsan ka hai cham ka hai itum hi katha ka hai kale kachi hi itum yang rum se itum mi aka ka cha aka khi ka cha kale kachi the phung re kathaya doctor pali valaka awe kachati ki clerk che diagnostic salaka kachati hilere awe kachati hilak the testing kulaka treatment saka kacha pachi kraisam phangre chitaka maina achu itum the cham ka hai ringshi ka hai hi itum we maramchi hi tha maram hi wai ne kachat hi huai na khana ne kachi pa hi shuka in share sage number 1 le itum resources khile resources hi ka chung khale kha achuwa ina akhamang hangsoke arwi we first topic sada itum lan Manipur state khale resources budget hi revenue hi katha the shares hadle khle kachi akashi itum ngachek rom lisi at ari later khle budget hi 35,022 crores ne central aina kachi ho hi 90% state aina ungachang hi 10% hi thada sada 35,022 crores khle ne hili central na formula pan lakha itum we sharuk la changdale da formula thruk pan kata chili itum tribal nauping we hi now tribal nauping we hi 51% chandak leni 35,022 crores li itum we 55 hi khotchok akha calculate sa akha 17,800 crores hi itum li miran gachine now we learn ka itum li midele lela question pa hi kachar chi chile lekho 17,800 crores hi 9 district all district chile ngai yer tasi gcha ngai yer ngarai china ngai yer tasi gcha now we suruk chi ukur district together with kamjong 3,005 crores hi achkum no we ngale hili district hili chi hota gi chini kha tampak li khle ping china majority politics ngarau lakha khuisarawe achon thang ukrulika lakha itume honorable cm na 64 crores hi ukur kamjong li chi hota ra darahang mere 3,500 crores li 64 chi khushok chi gachia lupa sa khali lupa ak khalamatam ko nalimida khalechi lupa akhalamami mane 100 crores migi gichi hida da sade in a budget hi kyaw khalamai khailige itum revenue expenditure hi 20,300 crores ne achkum hi salary payment kika office maintenance kika itum office li changi gichi repairing ka chung khale hi revenue expenditure hi 20,300 crores hi le ka hai nei hi pa hi achuwa hai sa house ka ina natumle achu share sa ngai hi capital expenditure hi share sa ngai hi lan hi na samphan lakki kachil amount ne kachi hi natumli share sa ngai ru hi capital expenditure ari current yearly le de kle hi 10,013 crores nei
New district hi changsar laka 16 district hi li 10,013 crores hi ngarai China ngayar tashi kachia each district 625 crores samphangra capital expenditure ki kla chaka new asset create sagi kachi shongfu ka thar shemgi kachi building ka thar shemgi kachi thong ka thar shemgi kachi hi ka thawi phaisa khushok ka hai hi 10,013 crores ne ka okurli question sada klepa hi 625 crores hi okurwi alungli shongfu shem kawai building shem kawai college shem kawai school shem kawai nurse kika hospital shem kawai chi hota de klela achon nang cm na 64 crores hi kamjong aina okurli khamini ngayar si kachia only 32 each percentage aina kwishoka ka 625 crore chi nalimigi gachi hi lupa sha khali lupa khani khami kathane percentage aina kwishoka hi katha le haugi da itum na ringshi ka haine achugum hi 625 crores capital expenditure mang hi lisam bangran gachi ne itum li mami thu we China itum ringshi ka haine hi ka chada khane ka chad le harak jithai thai laka itum treatment masamarala question itum nganing ka se itum ning mathuk se he fight sare parliamentary hil sare state we capital lila assembly la sare songfol la sak pai sak songfol lila itum garar khui ka pai jeng garar khui se chi hi na tum li ka hang ne itum na marak li songfo ka the itum na rice ka sam bang da khle kala itum na khika energy sam bang da khle hi ka chi wa na khra khle centrally sponsored scheme mange central na khra mange PMGYS central sponsor scheme NRGS central na khra sam lupa trugana sampang hi la sendraina kra hi sendraina kra hi khathe ada natum nawa itum la kasampang de le de panding de le ra no iwe anang na kwilo hi sendraina kra ne state aina kram ning ne state we shuru khi li itum machang thuwi chi point a khane China ara itum na assembly li majority hi tampa we mina side decision tonga shin khyowe chine thakal delimitation saying say delimitation we issue akasi yang fase 1972-73 li pautka haukip china khongjai akhana MP sasa laka itumwili MLA naga wili thada phanga thada thrup kje khushok misra laka ashiwi matti phanga kalechi ten lekhui ka mer Ari ana tangda itum chiwi delimitation masala tamba we minala masang sak marache itum wili khui kai mi pingnala masang sak marache 2011 census li delimitation khirashi gachya ishinaga he 7 MLAs matai sangrako 7 MLAs ari 10 khale hili 10 matai sanglo Tampakai na kushoklo, Kangde district na kushoklo, ishi 17 le shigachia, ishi na politics ngarao thayda ngarao shigachia, ishi naka hi 17 MLAs one party aina kashi gachia, Manipur li CMG ishi naka na sare. Kachi kathali ishi naka na masaras alala, kika kingmaker jina na sare. China hi thada itumwi opportunities khale hi mak malang saktu itumwi right khale hi malang saktu da ara ishi tangkol hi 100% underrepresented in the assembly khangate yuna 100% overrepresented example sada ari kika chanapati wi area MLA constitution kai khale MLA Akahi 80,000 population. Gugiwi Metewi area li 26,000. Itumwi 80,000 population chi one MLA. Konjaiwi area Kaikali 27,000, 30,000 kala one MLA. He katha the oktugida.
He itum ngarar pungre, itum ngakar trise kachine, hila Manipur lila ngarar pae. Ka ara issue pa hi central wiside, central lila hingarar kui pungre. Central lila ngarar se, parliament lila ngarar se, Manipur lila ngarar se, ka itum kui pungre. Chililang me da Arwi Rara de Kale 2026 li all India way delimitation hi Rara de le itum seksar de le. Achu hili MP hili itum na kayona. Decision kwe la ka step kwe ka itum ba thi ka chili thishan li ra ka chi chila hang khangai ne. Hida de sada itum ing leli atang ina ka hang chi itum asset khile kle ka chi pa hi number point kanya na hang mi ge itum li samai kap ka chi itum asset hi itum manpower ne. Itum manpower hi aman samai kap ka chi ne chai ne itum manpower ka chi aman samai tu ka chi itum lan sao de itum national bingli larik matalak ene tam sak se national bing china khanui thot bing china ari arai chamkhor chilima phalo larik tamgi chi chi phalo nawi mirin chi chili le chi hang hai ne ka khani wi asset le da khle ya itum natural resources itum kharar khle kapung khle chili matai me thida itum ngale achingli khle mineral ping hi itum matai me kap kachi itum asset ne ka asset hi le la itum li chromite khle itum limestone khle China itum ara ching song tamen long le da khle ya petroleum deposit le da khle natural gas le da khle hi itum pangli le la Internet sing kathay na tum just click salo kipali mi har kle kipali mi sok har kle kachi hi itum land site kore hi government of India na government of Manipur na license mi sir halaka mi kushok sir ko akkalama time ko achon thang isi wi timli ina li satalo kali isi ukhuli kle chromite limestone achingli kle lan katonga hi khipa me meli mi hair kle chi li semchok la ka hair ko mi sok sar ko China hi mama sumane China in 5 years lang hair ko research salaka India with constitutional provisions India with mineral laws Mineral law X Chili lang meda Supreme Court na case kata da side le ka chi tong research alaka government of India na sadakle Manipur government na sadakle license mi kai permit mi kai chiwi tungli MOU salwi lekha hila da misok sar kai chi mama sung mane da ina larik kapilaka article kapilaka Manipur we The Shanghai Express isi the achu katha paper lila sangser laka ina declare sa mi kai ne itumile license mi kai permit mi kai MOU sa kai 30-40 lang da kle ne katong chi illegal ne makamusum ne not tenable in law da kapishok laka hang mi kai ne hang ta kai ne kiwang kle ka chia itumwi itumwe inform consent malala permit mi kahai license mi kahai misrepresentation of fact sichin laka this information fraudulent means in laka license issue sa kai ka tong chi khayon ne da in a declare sami kahai ne China isi tangkulong li unghang laka statement sokolo kachi gatha mi akhana license khira laka itume mineral khushok ge dara kha isi tangkuli Kam mi holo statement mi holo da statement le sok sangare kachik thana ra kha atum lik ke kautsalo laka atum danga han ka ke I wili chi horalo ina atum le hang seura na sada kle tonga hia makamashung illegal activities ne chimi hauge hita da sada itum na arui chili ka hang chili itum asset kle kapung valley kong kle sai koreche itum hita da mahai se Itum we apam hi a place of economic activities, opportunities on house
itu menga chai ka tong an lai rik tam gi chi mane na na sa khanga ji salo na na sa ka the ji salo na mirin shembre itu menga lai khle hi ma talak an si chin laka farming sa laka itum na the shirai aman samai kap ka chi ping ji phashok laka itum otsa se ngachang ka se ari for example saffron ka chi hi purple color one ne hi kasmili sambang ne hi we awan we aman hi actually sak make up kachi spice ayur akane hi ara state government na research alaka ara Meghalaya Mizoram li kala Arunachal atumi area ping hili lingpok khaire China itu Manipur li lai itu mui kapungli particularly Tengnopal Sanapati Mau area isi Tangkul area hili saffron flower pa hi matalai na lingpai chi research le sapo kai nei ka government na interest mu khui mi thuwe Ari saffron we amani kya ka sakla chaka kg li 3 lakhs per kilo 3 lakhs ko hi katha hi ling laka itum mirin se bhause kchina tumli ka hang nei itum mili kiwi si success adale avocado success adale apple le success are de khuye itum hita da sada itum apam sa ko rehi economic activity on ga sa khause itum we farm sa laka success sa ka china itum we apam hi itum we ecosystem hi mathalaka ara itum we apam hi tourist apam saur ko chitaksi ke che edition akasada itum mirin sem ka pai le china itum me ngale hi hitada are male Siman ka sa kai hi masa se da na tumli hi kharchan ka sa nei itumui mirin li issue hi tarak khale papa mawe ina ka shuka itumui farming mang maning la ka itumli le da khale ya itum na khiwang na chamkle ka che apong akhala iwi ka phaning ina thai ka khui akhala ye itumui village authority ka che ba hi land government fund masamane government funding masamane kala village authority being we source paisa unjang khwa apong la malay mane hita dasa de ina khayang tharan ina khuwi awunga pingli sambang kachat atam che tharan li awunga pingwe shim kala thumna pamda khle atumui kharik khrak hiyang laka marak khle I uknang hawe katha da awunga akhane yak khring shaukle katha da village authority chairman sadakle atum executive ping hi katha da yak khring ring shaukle chi phaning laka hi apong katha da lekle katha da phasok chikle chi kheng li itumili Manipur Village Authority Act 1956 hi apply masa thui apply ma ka sa chi ma ari leda khle ek pa hi ma matha mane ma masung mane ka itum hi tha da haisila China ina na tumli ha ngai pa wa itumi Manipur Village Authority Act 1956 hi itum na ngache khui ka pai ngache laka amendment sa ka pai sa laka itum na parliament li hi khui ka laka amendment matha la kaina sa khui laka hili itum na sang sak ngai provision ji sang funding we provision the sang chishi gachia every village average kasa village akahi chingma khali 30 to 50 lakh ungsang pai apong le hi itum da katha da hi hangbai kle cha ka panchayat raj actually ari panchayat raj we administration yenglu chingma khali government of India na lupa lakh 80,000 crores plus allocate sako Ari hi 5-year plan we wang 10 lakh crore podakle ne concerned department na chitha si ke chingum akhali chiwi panchayat we
actually pesa si chingi kachi hi 2 lakh crores a year ituma shiki ana lama kusam kachi ne achondang Manipur state li ari panchayat wivang da 337 crores chu honge ituma chi shiki akla masam phang ne china itumna isi nagana kala itumwe tribal pingna administration hi hangme kap kachi akha itumna governmentally service sami dale ka zero funding aina haidale hi wa criminal activity ne china itumna hi government of India lila mahang si thetu itumna hi wi hila kata da sakwi sikla chi masa thetu da haidale ina khengle china ina hi pa here parliamentary hi pa here amendment khira laka mathala kaina sem khoi pai dale chi hi ari oja David sorry oja khika TNZL senior advocate ini hi rikola sala gaina ngechek laka ekpa hi ari ana hopok laka kula mahaida kalana tumna support laka ina MP ka hipa hi wa shemrada ini ngechek laka whatsapp okhaire hida da sada itumna itumli leida kleya itumna semkhui kapai ot pingchi itum semkhui se kachine china ara itumna sakmai kap kachi issue akala laifiye hipa hilak teo ka share sage natum na thang kachi da matui ching kachi arila shok laka tu hi matui ligi kachi hipa hiya issue pa hiya itumui naga issue ne china itumui naga issue hi natum na thaisarai re ili hanglo jaka issue naga issue hi itum na raisa laka itumui me ting tisang itumwe innocent shinao pingchili molestation sami rap sami laka itumwe village katonga burn down sa itumwe kale lanchi government sasiman ngasak kanui thot ka sok katonga hisiman ngasak laka itumna ari 78 years shiwi ya ka hitumna raisa laka negotiate saraire natumna tesar dele china itumna framework agreement hili base salaka itum solutions kuungse de itum otsadale itum ko tong otsaserdale nala ila itum ko tong hili ka changne china itum hi marathon race ka sa ka thane ara race samaman laka final line tatsagi chili itum makhwira lapamdale china itum ka tong chang laka final line arwi final line chili tat sak vai ke chi na tumli na hang khai ne itum tong achang se ila chili chang dale daina ina parliament li wa kha hi wi issue hi parliament li equikare ke chi wi tuing se chala ka I wi yuli I hi sapasare service mirror da chatak le ne daina hi ari itum yuli ka chat ping tong na itum wi wang da kathi khari malela otsa dale chili itum na sharuk tyau ka ak ina le sharuk tyo ka khuige de chatle china yarwi itumna sharuk hakmai thik chi natumna khuilo push salo mass movement le se itumwi voice reisa se itumhi khuilak itumwi solution hi khung lak laka itum otsa se kachine hi katha atam hi le itumwi alung le framework agreement le support masala otsa kachat itumli trader sadakle itumli kika manga chonlan ngate da chat kai tarak khale dele atum lila matala gaina hangkhui lakha suikhui lakha itum hi khokka akasada itum opting room se gachine itum na khokka sak se gachi ki kapaya tui mane china hi wi matang hili ina ka tyo ka share akasangaye khokka ka saki ka thadara rakla chaka itum khokka ka sahe ot sakhang room aina khrane china hi katha atam hile itum akha aina akha masat ngarok laka o mi thikwai thada hangsang ngarok laka itum mo okthui se hi sakla kaina natum li hang ngai ne china itum na kachi katha mina tui hang salala masik sanglo kachi katha mina mi akhali masat kata o chimani ka tharasang laka matita kai tu katha chi masisangalo
สิกสังง่ายคือมาทาลักไอ้น่ะทาร์คุยลักโลแล้วก็ชีวิตที่ลิสิกสังน้องโลกจีหางไอ้ฮีก็หางไอ้ในนักอีวิครจานาก็หางเสกอีวิดีพาร์ตเมนต์ลีออฟฟิเซอร์อาคเฮมาถ้าคือสตรองสลักก็ให้มีกระตงอาขวักกระตงนั่นเลยสิละค่ะขันหลังโซลละค่ะอาขเลยใส่มาสังรังไงใจน่ะอาวีอันอดกระสายฮิลีฮัดอาขวาลีละมาเทมิละอดไซด์อาวีอาขวาปัจจินะ punishment สาระดะปิจิปัจจิลี action คุยที่ฮาวใจน่ะ action คุยเรื่องกจิกระสายน่ะอาลีอาวีขย้อนกระตงกจิพาชกกจิไอน่ะอาลี promotion มามีทุยอารี officer ไปเลยอีวีแรงเลยจะทำเลยใจน่ะอันนั้นมันลงวัดน่ะให้น่ะอาวี senior ไปวิขย้อนพากใจน่ะจุงไม่สัมพันธ์เลยฮาวใจน่ะอันนี้จริงงมุงรอกละค่ะอดสักว่าไอ้น่ะอันนี้ลี department อารี investigation department ปิงน่ะ agency ปิงน่ะจังละค่ะอันนี้ลีตุกขยาวอันนี้ลีตุกเทียดjunior ปาละ promotion มาสัมพันธ์ลิมเน่อาวี service จิลาตังฮาวsenior ปาละ chairman กาซาระดะหลังโซไลน์น่ะเลยกษาปาละอัลละจิลิวาตังละค่ะ junior ปิงชินะอาทุมีมหุดถ้าอาทุมี portion จิคุยเสละค่ะอาทุมจีจิตาดาทุมสิมานาเวฮิตาดาซาดาอีทุมนากาเวอลงเลก็ละอีทุมนักอิสิตังคุเวอลงเลอาคันอาคลิทิกไวซาอิลิทิกไวซาเนนลิเลอินซาระดะกษาจิลีอีทุมลีอีทุมฮีอีทุมขลัดที่ให้ละค่ะอีทุมลียังกเชียอีทุมลียังกเชียเป็นดิ้งไงในทุม surrounding ลีเลยอาทุมจินในอีทุมลีที่อีทุมลีadvantage คุยเลยค่ะอีทุมลีทิ้งสักครั้งฮิตาดาซาเดอีทุมนะอีทุมอดกษากจิดาขมาชุงอดจิซาตุยขมาตุลีละขมาชุงขมาทัจิมาตุยงรอกละค่ะกจิกทานะตุยมาตุยอนก็ให้เลยซาละละเพียวมิงรอกจูมิงรอกละค่ะอีทุม larger interest นักวิ larger interest อัคเลกจิมามาไลละอดสังรุมดาอีทุมนะอดที่สาวมังอาฮิคุยวาจิชิเจอีทุมมาที่ลักมระอีทุมขยอนขมังอักคเลจิละจูมิงรอกเขาเซอีทุม larger interest นัก issue solution มาคเลก็ละอีทุมครักลีอีทุมเรกสังพังขวายกจิปาลีนิงเรนจิลิให้ละค่ะอดสังรุมละค่ะอีทุม changes คุราเซละค่ะมังอาวาเมเซกจิหังละค่ะอัจจุวะอิชุค่ะกจุงค่ะฮิไลซาเลซาละละอัตัมมาเลทุดะเฮียนตังเฮาเกนิงสลาไคเรอินามาองรังละค่ะอินาอีเวอัจจุเวก็เจ้ากับ present อาก็คณิสิงเดเลยอาจจะพี่ปาลูฟัสานตังคุลนากาสิงตุงลองเว president นะคะใจน่ะ headman นั่นแหละก็ชุกันการ์ตูนมาละค่ะ present น่ะไว้คุยไม่เอาหรอกLOC นั่นแหละอดปังลากันเนี่ยสามีเดเลยตราขังจนเดเลยจะอาศินนั่นแหละก็ชกไม่เอาลูโจนิ่งสนาเฮร์โก้ thank you อิช่วยอาช่วยมาโซ่ฮีอินเดียวีรีวิวลีฮักนะครับจะพอสักสิ่งสารเนี่ยช่วยนะ retire ใส่แล้วก็ยารุยกับพินิงลียุยกับพินิงลีจีระยารุยรีโรดมถึงไงฟีใครเนี่ยจะวางขังนิ่งไม่นิ่งเนี่ยอินหนึ่งนิ่งแต่คือฮีอาชีอิช่วยทรากากชุ่งอ่ะ TNZL วี Sports Come Festival ฮิววังอิชิโลกเนี่ยฮอสซาระจะฮุกิดะฮิววัง playground ที่ดาร์กาซาดะอะไร playground นักฮีก็ท่าจะเสมคู่ชิกเลยฮีอิชิคู่จอดไทยเลยแต่อิชิจงตัวนุยลงนาเวลงลีก็จิกท่านิ่งก็ฮักก็จิกท่าทึกใบมันเลยคือจ้องแต่อิชิคู่น่ะก็เปียวอย่างละก็เซอร์ลีสัมพังเอาไว้กูราหมายรักกันนะใจน่ะเซอร์ลีบรอสก็สัจธารานอิชิอยู่วังที่แต่ playground ที่ดาร์กาซาเวเซอร์นั่นน่ะนู่นช่วงนั้นก็เจ้าขังจนมาสัมพังใบมันลาดว่ากระโปรงธารานมาทานทุบไปน่ะเซอร์น่ะเอาไว้เจสบีก็จ้างขลังเดจิบัมอีรำลี
Simik show and back yang darang Simik show mukda shini Tangali pungshat the Simik show mukda shini tanghi cern free and iramli JCB jibam lago sami Higata Ningahak Higata ya really watum with Hai hui wang Kui shongaina Ling Pa Madina holder Ning Shi Madina holder Dui no he hang shok na hui wang Yarisai corner Ling Kapasa the Akista Bang Pemise. I sidli bang bamrang laka I emping ningre ko kachia kasi hang le hoge natum da ka ningsang da yangsang milo laka natum da support sa milo da hang kasok na ningsina haire. Thank you. Ning share ojali itum na thai ngi yiplung ke che ka chung ka itum li hang ji thai mi gai chiwang mangali leidak le ot manga khawa ung shung sar no gi hi itum sai gorwi se hane ara atam hi itum na cultural display wi wang tan really atam mid lei chi ka kup ngashida phalina atam khuimilo hanga hai thada atam ma lei thugida khashimai da atam khuimi sigeja ning shilagre gi hi khya ga shena ga bone Palina Tanrina Tam Kwima Mandale Laka, Ya really rather Gajite Sadale Gaja Gajikada individual or group or team na Magab Ngai the Layaka, Memory Wivang, SA Live Com, Ajil Live Teleka Sami the Laya, Enterprise na Madhala Gai photographer, Kala photo brin he, Sashok Midlang along the Sampang Baira, frame Ning Jankala, frame in a Kuibaira Gaji, Ya really Jite Kamine, Kala Chiling Sonda. Tagovali zangi dakle quarter finally zangi dakle units ka chiwna la ready sami mamana lo ga hi ka chithei sana cultural display we dan ri kubai laga phali wi thili pharung kala sekor dingshong tu shan chan hong tu sharda maron atam mazang la khui milo ga hi kya shigena kabona
ning share phalina tam khulmulo chiwi chili pharong chika kupna shida sekhor da maron manga hiwak retira sami maman laga itum thak maida kupsang khwai sa se ning shinara 이름요 그린 궁루에
hi gichung khaning shaire ara tam hi pharongli midale chika kup ngshida sekhor na reti sam yorno
Ni share parung bashli ya recycle na bang ka pemise. Ara sekor na maron atam kui milo chika gum ngashida ting shong ni atam midle chiwitili tu shen chan hong kala tishar da china kanawa ngasara. Atam shima mai kui milo ning shilakra higa gum ngashida itu mit of war kui ka kawaisa se dog of war li zangi dakla unit spring chiwana la ready samilo gaji hi sakla kai na gaji thei kasana. Ari culture show hili iram se korva paichak machak mara haula lamang nui mara ka iram se kor shinau pingwi creative kasa pangthem ka them iram wi origin ka shan ka thumshi ka hi tithengai dele yana na thum ka tong na iram wi shinau pingwi se kor shinau pingwi pangthem ka them hi I witness sangrum se ta hangai Ari kresa da shokratak le kashan hi iram wi original kashan ne kala kashan hi achalaka iram wi ayingara avungara pingna sakla kai na shijen gasa kashan ne kashan hi khaya kala kai na phunit phanauli shongzan ni ngashan sa da ngawai gasa kashan ne kala kashan hi wi amingna shangthingla kashan hoi Ariga kanya sada Shokrata collection hina Iram Sekor Baptist Church we Zingum Shaka Kakashung Nikre Kamyon Li Sem Kashok Kashan ne Kashan hi Lungshai Layson Yakashok Kashan ne Kala Kashan we aming na centenary Kashan da Zatnaye Ari kaputum sada shokrad ngabai laga shokrad like kashan hi iram wi sekor shinau long na sem kashok kashan ne kala pangthem themla gaina kashan hi vs som miwon na yakshok khami kashan ne kala anina sangda kale kongsang hila iram sekor shinau long na sem kashok kongsang ne Iram Sekor we culture show we display ji hili kup sangai ne sai goron na kakutoma ni yang kami bangi sila kai re Aroi sangla tak lei hina ting shong katam na long way na ni Ishina Aroi sage ji he hawla la maning mane phejek la maning mane atamak le athishu da ko changhat we ishi historical displays hara da sang atam hai ki sane kha atam le thuki da last move mang saur chi wangai ni Aroi na khing le ring pha pai mi phai in a christian line khnia na thak line hang meaw ge ka ji ka tha na ka thei ka sha changai le ra hiang hiren go ho jahas mari khong imphal we Aroi rui museum le hai da le ni Kaji kita na ting jiwe tek khamadai kala jahas jiwe khamatha je mathai rang telya kha pa yongkhui mi lo ji hang khangai ni chitha da sa da aru ishin display sa gi ji hi hiang hiren iram li mai dei maharaja na 1868 li chandra kir na ka go khui ni chiwi thili 19
29 li awi naw mi ara chura chan na laka khuli shit da iram li ko khui thing je na leida khle hiang hiran go jahas chi iram wi thing an ka sem nei jiwang ni chika khung khun wi display sa da last mo fa ga take ngai ne yarui na kha chingra da yang milo hiang hiren khun usai o leipak macha pom pom ting se o mamai ngan se o hiang o hiren iril yau se o tampak yau se ni sila kai re isi display jin khang chang sai re tu shen chan hong na tam khui milo chi ka gup ngi shida tu shar na tam khui mer no chi witili tug of war hi women's duck of war first match hi tali versus tu shar nang reu mira kanini shi team na ready sa mi khwai ngo ta lai second match hi ngai ngu versus lamlang dai da da khui ka moman khwai sa sa arama nga ya church nga than hai laga a dozen movie ge ji hi ground number 2 li release sara ya recycle na rak to milo ge ji hi laga ji thai sa da lai
就谁要手没那个。这方面的位置。
imaram ngashan ngatai da bhaiji dei gai sa chi dei gai units ka chivli ni shai re ya recycle na thumi bang ka shida bang ka phemise Iruing ngashan paritita imaram ngashan itumui sari amachut ngasaching se giji hangaye itumui cultural display china ngachang sangaira ara tug of war we first match hi hapo kawai saura women's tug of war first match hi talui versus tishar nang ryogi kichina chuwangai na mga hili leida klai cheer bing hila katiti na side samai laga itum hapo kawai sa se atamma jang la kupsang kawai sa se giji yarili jitei khamine Chiling soda, ichichana shaida gahaya, cup labaye, paper labaye, ching rada, ngamui milaga, daspinika sang milo, gaji kayaga shiena, gabogasane. First match women's tug of war hi talui versus Tishar nanga kunra gakane match hi ngayu versus Lamlang third match Somdol versus Pali fourth match hi Sekho Parung dai da dang ryogi gijina Men's duck of war first match quarterfinal hi TNM versus Sinagate second match Sirarakong versus Ngaingu third match Parung versus Tushan Chanhong fourth match Kachai versus Lamlang da hi da Maron Singka Kawai Sasa First match, Kibashini, Talin Tisha. I don't know, here can be Hello, check. Women's tug of war. Women's tug of war. Kare match Lee. Dalui versus Tishar. Dalui versus Tishar. Tishar report tire. Dalui la report tire. Match itum yang room le shitse. Team kanini shinile Mike yang sarno guji he hangai dele. Up next is Ngaingu versus Lamlang. Up next is Ngaingu versus Lamlang. Kanini shina ready samye salo guji he remind salu shitale.
Châu quarter final kun bokai đấy azu jing tu ya khung kun laga khru ak kchila ma chat rong ko nga kun chat pai oh quarter final hi tishar na talui nei first set pa hi tishar na yui here kadini si yellow shirt side kateu ka punga pa gai nei hi yellow dark sak ma kilam he ba hi na tishar nei cho ari second round khun lu chit rei katom me bing crowd ping katom gi ji bing jina 1 2 3 वाव संग बाये चिरी साक जकी गमले मने कतोमी से वाव संग मिलो टीम खने नी विवांग चो ओ सेकेंड राउंड बाहिला तुसार पासिना चोटलक केने युली हेरे Talui versus Tishar. Talui versus Tishar Karong Kun Laga Tishar na Mai Kya Sampang Haire. Ara Ngaingu versus Lamlang. Ngaingu versus Lamlang. Fieldly report Samuelo. Ngaingu basi sang haire sorao kiurao Ngaingu versus Ngaingu versus Lamlang. Hiwi blue shirts pahina Lamlang nei, bing shirts pahina Ngaingu. Up next, Somdal versus Pali. Up next, Somdal versus Pali. Kangran Samye Salo. Kangajay Akalay. Up next is Sekor versus Perung. Up next is Sekor versus Perung. Kangran Samye Salo. Aring Kungi Daglahina Ngaingu versus
Hello, check. Sekor versus Ngai Ngơ. Lam Ngai Ngơ versus Lam Lang. First set li origin Ngai Ngơ na yuere. Aru jiba sang nang khun nai da kasagang sam khing sak sai hi khung khun dak le hi yang ka tong sok dak le sai da ka pai ka chon maning manai ngai ngo ba si matala ga na tru mang khun ni ka khi ka sa khui lo quarter final sa ka sang hai da matala khun mi lo hi wi set thili ngai ngo ba si na yu li kha asina winner ta hore lam lang na yu kha last set sa dang khun fura chiwi khui ba na winner sara. Up next, Sekor versus Purung. Ready time yes, hello, Juitili. Somdal versus Pali. Juitili, Somdal versus Pali. Women's tug of war here, Agup Ngushida. Quarterfinal here, Agup Ngushida. Men's tug of war quarterfinal. Kugare Jena. Participants Kujibina. Kujibana, ready time yes, hello, Kujihi. Natumli reminds Salushidale. versus Lam Lang kasang ka hok sa luere makami ng kun milo kick la matal munay team kanini cho katomi baye Lam Lang masila machi holo ari hili ngai ngun na yu ga yu thi gai nei Lam Lang na yu kha last set kun furai cho ka mangali ba mi chungna da ba majang milo nganai chang li ba majang milo 제가 더 민망 메이지 라. 저 Lam Lang 맞으나 질링 나이 나다 봐 맞ang 미세 나이 나다 봐 맞ang 미세 오 아리 second set 파히 Lam Lang 바시위 favorite 나신 위 헤레 last set lai phi ye cho higda hiliwa masas la sa ba ye apang yar tui sing misar lo ram wi wang represent sa dak lai nei kapayot maning manei
Hello, Che. Women's tug of war quarterfinal here akup ngshida. Men's tug of war quarterfinal hi kara kare match le Tenem versus Sirar Snagate. Kakania match le Sirar Kong versus Ngainge. Ready sami mansalo. Lamlang versus Ngai Nguli. Nani chibin gunda kle yang hing rai cha ho mathana le ka ta so ke gunda kle bing ni ma khaning ka to mi da kle bing ji sapai kha chi li chang na ma ji mi lo mi a kha khang ning ji na sap sai yo ko to nga hi ko to mi lak se khun le mi chung kha yang da le na thon chang ma an thwe ka khayang bing la ma thai lui ma ra tha kai thum ring ka pha thau rai che na ka ba kon ni sa da le kha kaya ka siya na ka po na nganay chang liwa mga to milo ayar we na wow sang ka chuplo ki ka matha manay jiwa ka nganay chang ay na mawa milo ka jiwa request ka sa na ari last set kunre Ngai Ngu versus Lamlang hili khui ba jina khui ng sara hang lo sit kay nganay chang liwa mazang mi se team kini ni cho kani ni sing nganay cha lui dale 알아 뿡카이스가 바게지 몽레들레 히기당 근군이바 다다 양글레바시 강레바시니 위티아오코 기바시니 양레메 기바시니 위니글레이툼 양름세 그니니 싱을 짜들레 마치 홍록로 힐리 그이바시 세메파이널 바게지네 빵 마이당 군밀라 팀 그니니 ngai na da ma jang mi sai hang lui sit ke wow sang da le bing la krok kan na wow sang mi lo se hili wow da le imang krok si bai la na thum lang si kui lo wow ka chup lo Pung khai ka na ko Ngai Ngu versus Lamlang kayang ring pan adale combination cha na adale pang mai dang kun milo machi hong rok lo in hang hai tha da khang dai ba sin wi ro ko ara khru ji ba chat ngai chat hau no ki khala ma tha mane ngasam ko ba yung kun man la kala step ko yare kanini si yang ong liar ko fans being Teru ORS Red Bull Ready sa salo hing sam kup cham liba akha sokao lo pai ko team khani ni khru khanguni wa ka pai or ning ma ko amingli women's ta go for step kui laga akasina step akasina ka da
Cho ngasam kui bai ki kala mata mane advantage kui lo. Oh, tong bogai ko, kru tong bogai ko. Wow sanglo itu mi sport si akam stay ne wow ke jublo krok kai ne nai wow lo kai ke jublo krok si kui se dum imang hiling si bamring bam ne jo sai kor ba sin kun ne oh jo ayali bam dang le bing ji sai teru ki ku sang mi sar lo jo he da dang kun la ga mi fan sa kai la shok ko mi pita kai la shok la ko je na ngai ngu ba si ma thala kai kun mi e ning teo khwai ma le ma nei khayui chena khama tai ma ning ma nei ka fil la lungli platform ma thala kai na sa mi khai ma thala kai na kun mi khai chena khama tai nei cho in hang kai da dam tha yang mi lo pai pang ka tong kun gup ko ta ko for sa yi chena ma tha mai da yang mi lo. Up next, Sekor versus Parung. Medical team. Up next, Sekor versus Parung. Ready, Samuel? Atamag le ati shuda. Itum hida da muron da kuitaw se. Delay masalu se. Jena Sekor versus Parung. Alung lizang miolo. So, la luida azo hiwi sports hiwi medical team medic. Kawa kon sa da le ka aksi da hi fil hilipam milo ki ka shok la itum yang sang mi khwai. Wa son ma chili gai medical team. Ari wi jiwa yang phana ye khayui ma khayui chena khamtai maning le la luisita lamlang basuli congratulations sang ji phun de le ngai ngu pasi ning suita khwai ma le mane best gun mi khai ji chili malang lui mane ithum na thum mi jining ka chang nei. Four versus Sekor versus Parung. Sekor versus Parung. West Fak bam tak lahina Sekor ne. Atung Fak bam tak lahina Parung ne. Cho host team wi wang wa ka hak ka advantage nei ta ko for ka tai wa Parung ba se na Sekor ba se yang rum le sit sei Cho hai ka mai team lang kan sa lo. initially mahai merino. As a cultural te hili mi ka chung khaya chang dak lei thei aya semi final match liver attendance hello ajui mi crowd rank dak lei attendance volunteers min account sa laga 3684 mi ra jang dale habok le re cho awi chang hiliang ka phorong ba se step na ka teo ka matha mai dak le thai cho ara quarter final sa ka sangai ta mi hi ka pang ding ka sai da mathalak dale yang phana dale ning mu su talak lang kun mi lo cho ho ngai cha lui dale akhir cha chok tak le thai chat klai ro no cho jingku ma hai mai ro no akhir lang kun chat lo se ari hen yang ka woman sui ma tha dale mane athong mi ka pang athong mi stamina khle ka pai maning mane 4-5 minutes atang kun bam dak le hili yang sok thi kai ka pai ba maning ba kho idam khayang mi no ma ka thai kho ila khrung kun lak sai cho oh parung basina
iram grounding gun laga khiwani sin mui gi da joining rin na first set pa hi ba yu he re cycle pasin la ri hi second set wang re disat le ngasam gui lo itum pat ta continue musa sei thairu ors red bull teru kili mai le kile sei yang gazang ni khuizang mi ma thai ma nei itum referee bing we decision nahi la players bing wa gun dak le bing wa chothau ko da athum li break mi re jila thum ning nei ngasam da le lakha itum hili yang dak le bing itum wa mayam le sei ka tong na ka tom mi sei iram ma janga mang ko mayang mara ma ka tom mi mara ma chi sei isi jing tu ni ko kha ka sa jing tu wi ning khang ru mi itum sei lak sei ram ki pa ka lamang tai ma nei atu lang te sa le itum ning rin nin phrin wa ka nei chu ning rin na itum ka tong sar kuirum sei ka tom mi sei ka ji lat lui da ka ji sei ka sa nei Hello, check. Crowd spingly. Kadomlo, nani shui dim jili kadomlo, ka alung zang na dava. Mazang mialo, nishnare. Alung zang na dava, mazang mialo. Ayar way na la yang zang siya dakline. Jaina itumang witness masase. Hilira dakle kadong hi itum witness harum say. Jaina crowd sping. Team jiliwa kadom milaglo. Ka alung mazang na milo kujihi. Natum ni saklaga na kapok sane nishlagra. Cho habok le re ngarai cha de le cho ari bahila athang ngai ngai na lang wi thai ko yang ngarai cha de le kanini chi ak na khali lampang mai mane hei da dang gun tu ga ka sang ka hol sai ga ina ka hang tha da khang thai khamai basina yuti au ko. Up next, Somdal versus Pali. Up next, Somdal versus Pali. Kangran Samye Salo Nishnara. Cho ari hili parung na yi ga go isi sai ko ba si cho panga mai se cho tru ji ki ga phaba chang mi lo thum sam cham de le la ga hi mathala kai na yang mi lo I thum khrang khun la ga sa za we ji lam song sangai ma nei matha mai da yang mi lo parung versus sai ko khun la ga parung basina set kanini yui la ga parung basina winner tai re parung basi semi final wang qualified sa hai re Parung Bachili, congratulations. Kala se kor bachili la jangkat na shu khang kunjim thaye ji wa kaina natum lila jithelu chidle ara Somdal versus Pali field alumni report Samuel the dictionary. Cho Somdal versus Pali yang phalak ke le blue shirts pahina Pali nei oh sorry kanini blue sa sai
Somdal versus Pali. Women's tug of war quarterfinal. Somdal versus Pali. In the last match ng Sara, Azing Jong bam dag lain na Somdal ne, Adungli bam dag lain na Pali ne. Cho, iwi left pahina Somdal, right pahina Pali na kanini blue shirts na Cho yang rum nusit say. Cho, team kanini we mibing. Support Tamilo. Support Tamilo. Cho, line chun na yan ang kun ka luere. Oh, Cho, Pali basiu yang ji song ai na ye. Mai mai dang kun milo, Somdal basin na maji ho milo kanini siu yang pan adle ye. Cho, isi vi referee ban khongi tak le step ji yang milo ko tonga. Cho, team kanini si pang mai dang kun milo. Azui quarter final vi tak of war kun tak le yang pana pulung ai. Cho, awi line mat zirang ai ngo kun milo. Oh, kanini si yang hing rai cha de le akana kalim bang mai manai. Oh, ka thuer ko red back pa thuer re center chang li cho arang ra cha lue re hok pok step am lue re. Cho, Somdal versus Pali ngakun milo maji holo yang song mai dang kun milo ma yang pana dale Cho, maji orang ai arila Pali bazila ngakun milo maji ho milo. Cho. Team kanini first level Somdal basin yuna nai khlei nai kha Pali basin step kani matai mai da step khuidai mai haili jire Pali basin wi here Somdal basin shimam nai phakar akha step akasi ko khui ko ta ko for hiwa itum nang khunlak sai hangai tha da step likhlei nei ta ko for hiwa. Complete rest lava mukhi pai mane kha practice ga lega chile continue salui re hangai ta da hili Pali na wi kha Pali na winner ta hora Somdal pang mai dang kun mi sai first level na sin winner nai inch akhamang khwat ko na siu line Pali ba siu line asung na nai ji chili na siu yang kateo kha song mai kha wi la kai ne ki ga ma tha mane. Women's tug of war. Quarter finally in the last match, Sarah Huitili. Men's tug of war Higuigara. Kare match li Denem versus Sinagete. Kare match Denem versus Sinagete. Kare di Samye Salo. Nextly, Sirarukong versus Ngainga. Sirarukong versus Ngainga. Ready Samye Salo Gujihin Tumli remind Salushit the Kleine.
Châu Gun về đây. Oh, Pali basina step kuitai me gai litai ye asina second set pahila kun laga yu hau kada semi final pali na qualify chai re somdal basi ning tia khoi malai manai idum hada hangson gai thala best ami gai jing kun mi gai ji chili malang lui manai yang palakan yang kuye ning yang lak tale na thum kan kuni yang pha na haida mi hyak khapam da khlei nei na thum wang Men's tug of war, Denem versus Sinagite. Field the report, Sami Kwai Bang, to make a boss, Shitale. Ara, mayor na winay. Kazang atam le mohon laga jangni ka. Mohon shoot laga jangni ka. Hello. Mohon jang baye, kaktom bing mohon laga jang baye. Kachacha si ram winning nay. Cho, Denem versus Sinagite, jang miaulo. Adam Singtela Gaina, Quigalaxe. Itum he Gubailaga, final Gup Sangailaga, Itum Ngazin Cockroom. George Lee Cockroom, Rani Lushitale, Jaina, Itum Adam Singtela Gaina, Singlaxe. So, Denem basi mong hiba. Monga kasalak le. Nextly, Sirar Kong versus Nganger. Ready Samye Salo, Nextly, Parung versus Tushan Janhong. Nextly, Parung versus Tushan Janhong. Lastly, Gajai versus Lamlang. Lastly, Gajai versus Lamlang. Team Ping Hina, Ready Samye Salo Guji Hina Tumli Salishitale. So, Denem versus Sinagite. Naumira versus Avavu. Denem basi na avane, Sinagite basi na Naumira bingne. So, kayang maring balak tale kini ni siki kalamata amane. So, Mi Bobli Yanka, May Shogalabai, Akrilla Jetalabai. Can initially Mahai Merino. Cho, kanin isi panglak tele, matalang kun milo, cho, ho, yang rai chad le, cho. Crazy là chặt ngay là chặt tao nó kia không có tao này, tao là mất chiều rок lô. So, first set thì Denem basi na yuhe đây. Cái này limon vậy.
Cho second set hili tenem basin wiga tenem basin winner ta hawa sinaka tenem wiga final wi wang khun li chitra team kanini li cho Cho ara ho ho Akrezi da chat ngai chat haru no khana mai dang khun lo cho mai dang khun lo ngarai cha le cho yang rai cha le ko cho我滚嘛哦chili kateo kha nganai thuai da second set pai la tainem basini here tainem basili congratulations yang phanai panglagen khun mi khai ji isi sina kai the Sirar Kong versus Ngai Ngo. Sirar Kong versus Ngai Ngo. Adam Malay Tugi da itum Adam Singtelaga na Kugalakse. Jaina field the report time yolo. Team Kanini Shini. Nishi sangate sina kai basili la best khun mi khai ji wang itum long phang le dele le ka in dang da tak offer le son ra sinai the basila saf ra Up next, Parung versus Tushan Janhong. Up next, Parung versus Tushan Janhong. Ready Samye Salonish Lagra. Ari ji vai thom yang jang la ko pai sai e Ngai Ngo versus Siraru Khong Siraru Khong basina ari first set chi chot lak ke ni he re ara second set isi vi khung kun Ngai Ngo we last man ba we yang ji yang ni sai ke dong ang khun mi lo isi vi khung kun dak le women's win yang pha mai thue ko mi nau ping we liver second la lui sita Sirar Khong versus Ngai Ngo kun laga ari second set pasina chok mai khar de ye Sirar Khong pasina ara next Parung Aina Tushan Janhong. Parung Aina Tushan Janhong. Field the report time yolo. Jui next day. Kajai versus Lamlang. Jui next day. Kajai versus Lamlang. Tago for here. Kup sangare. Jena. Semi-final aja kup sangare kuigaure Jena. Kayu bing team Jena. Mumi Salonic Nare. Kayu team Jena. Mumi Salonic Nare. Semi-final aja kuigaure men's wheeler, women's wheeler. Jena kayu team Jena. Mumi Salonic Nare.
Tusen Chan Hong versus Parung. Yang palak itu lagi. Hangai thada. Katomi dak lebing itu makon se. Kaya nai lebau milo se. Krok nasi kangsi ling kangjiran tumi. Second day, third day, when a croc kai guy, you was on the Licorera Sunda, nothing low. Pang like in a vow below, croc kind of a vow below. 저 파롱 마시는 라 멋지 홍 브라더 군dak 레위 룽리 저 first set 뜨센 잔홍 나 유해래 Up next, Kajai versus Lamlang. Ready, Samye Saloning Shnara. Parung versus Tushan Janhong. Parung versus Tushan Janhong. Men's Takopwali Tushan Janhong na. Kayisa Mangaire. Ara, Kajai versus Lamlang. Kajai versus Lamlang. Field Alungli. Report Samuelo. In the last quarterfinal. Men's Takopwa will last quarterfinal day. Here, Gup Mushida. Women's semi-final. Women's semi-final Kugaura. Jena, Tushar versus Parungna. Samye Salo. Here, Gup Mushida. Women's tug of war semi-final Kugaura. Kare match li Tushar versus Parung. Kakania li Lamlang versus Pali. Ready ka Samye Salo. 저 아래 바힐라 마탈락기들이 그 짧아서 양반 아들이 그네니시 못하면 던 군빌로 Kira dog mo yung gisri do. 저
Lamlang versus Kachai. Chang na daw mang Tommy say. Oh ho ho. First set pahi lamlang basin wi here ari ni lamlang basin wi ga sin wi ga re ka tai basi ning te khoi male mane set akale fi ka tha pai da pang wi dang khun bilo Match akong gusto women's semi-final. Women's semi. You know, first match ni Tishar versus Perum. Ready? Hello, check. Ready? Sam yes, hello. You nextly. Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Team kanini le gdom na khalai bing ning shnai gdom kami bang khazang na maji milo adungai na le yang da da khalai ne jaina khazang na maji milo ning shnai rai Kachai versus Lamlang in the second set now. So, can you use Yang in a chance of Pakak play? Oh, second set now. Lamlang Basina. Khun Hira, South Hira, dan Khun Hira. Second set last year. Quarter final match. Kachai versus Lamlang winner ta hai đây. Women's tug of war semi-final Kugaura Khare match ni Tishar versus Perum. Field alumni report tham yao lo. Women's semi-final tug of war Arikugara. First match ni Tishar versus Perum. Second match ni Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Kanidishna ready samye salo ko ji remind salu chitale. Chikup ngshida men's semi-final Arikugara. Kare match ni Thailand versus Lamlang. Kakanya match ni Sirarkong versus Tushan Janhong.
Team kanini shi we crowds pingli. Hida da gbo salu shinga ye. Alung mazang na milo ning shi. Itum ayare na yadak lay bingji. Natum na sabi na ikam matay tuwe. Jena alung mazang na milo. Kar kamatala matala kay na. Koho milo gujihi. Request sak ngay ne. Cho Atang how ka phok le le dak le akhri chap tar le shi ye semi final sa ka chang hai da ra cho ka pang ngui lung ni pang mai dak le bin ka dak le ne tha mai dang kun mi lo Tushar versus Parung. First match li Parung na first set li Parung na you hai ning musu da se Tushar bashi muthala ka na Bengal gang khun shi se Parung bashi la you vai salak se ge ji team kan ni li hangai. Up next, Lamlang versus Pali. Up next, Lamlang versus Pali. Ready samye salo chui thiri. Adam mazang nila. Men's dog of war semi-final kwikara. First match li Tainet versus Lamlang. Secondly, Sirar Kong versus Tushan Jano. Players winner ready samye salo. Adam mazang na kwikaw say to me.
Next semi-final, Lamlang versus Pali. Next semi-final, Lamlang versus Pali. Final, Tishar versus Perung Raulga. Perung's final Kaire. Ara, second semi-final, Lamlang versus Pali. Women's tug of war, second semi-final, Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Men's semi-final, first semi-final, Tinem versus Lamlang. Second semi-final, Shirar Kong versus Tishen Chan Hong. The Nick Nation ready kasami ay salo Nishnara. Ishi fans bing jika alungka sang mai se atungwi audience bing matai ture fans bing alungka sang mai se First set, second semi-final, Lamlang versus Paling Reolaga, Perlin Uera. Lamlang Uera, Ara, second set. Second semi-final, we second set.
Women's second semi-final tug of war hi Lamlang versus Peling Reoluga Pelina. Ara, men's tug of war. First semi-final, Tainem versus Lamlang. Sorry. Women's tug of war second semi-final hi Lamlang versus Peling Reoluga Lamlang na yuere. Ara, men's first semi-final, Tainem versus Lamlang. Men's first semi-final, Tainem versus Lamlang. Tainem kala Lamlang we players ping la ready ka rasa mihauro no. Tainem kala Lamlang we players ping la ka ready rasa mihauro no. Tug of war we players being late other reminds salushitle players being barefoot in a milo the request salushitle pay hop socks masang la barefoot in a milo the request salushitle. Hello, check. Hello. Yari hidada late laga. Asha magazine. Bung shini Asha magazine with service. Adam jitemi delay. Bung shini li habogra. Bung thro mukhali bell chamira. Bung shini li habogra. Kala jile. Local wibang. Tug of war. Men's tug of war. First semi-final. Yellow jersey sangdagle hina Lamlang. Red jersey sangdagle hina Tainem. Men's tug of war first semi-final. Yellow jersey Lamlang, red jersey Tainem. Issuing Mabograng Laga Akashida. Issuing Kiashi King Cultural Day with Chief Guest C Zadaura join a recycle and Ringapawi wave Kazamilo, something outside the Hangilo. Chongzama, I made no. Yarili that 10 minutes today. Mazinu come from here, Perong Baptist Church in Bulgaria. Adamna Bungshini sharply habogra, Kala Jili, Horse offering in Lady Shidra. Jane Soda, Yarisa Gorina, Ari to the Kongrom Hidada, Church Lila. It was Sagorina, Room Lishita, good day for Shitale. It will be Tang Tang with Marine. Tainem versus Lamlang Kunlaga. Lamlang the winner, our second set. First semi-final with second set. Legacia units Kajiva, Gala delegates Kajiva, Lang Maidaram Hilile Dagalaya Karnasan Kajivale, Hidada Natum Lisaklaga in a Bongaye, Ajumanga Itumna, Hidada Korum Shumli Balaga Itum Rally Musatni Mingi Lagay,
nali ili thang thang li mirin li shirin mi dakale be rajle ithom musab mirum laksai ga ji natum li pok ngai ne chen nga soda maikli ga hang hi ga jangat ba mang yi ji ne khan natum li zing ra da hang la gau ge ithom sai go ra ashamang zin ba church li itum sai go ra khorum room se musab ning room se ga ji natum li khaya ga she na bo ge kala church service agum ngchuda church service agum itum ground number 2 hili film a dozen he release sare jena yari sai go really la welcome salutation today jena ngasoda church adamli units ke jibuna group ina mapam ya hello nikshna rai church service adamli lumna phu baina kaji jawi game le group ina mapam ya lo ge hi na tumni la dui de kaji thai ga sane nikshla kare Semi-final with Tainem versus Lamlang. Cho, Ratchet final Lamlang. Tainem ne, Pong mới đang khuôn milo. Cho, ở đâu? Cứ hít chặt năm nay hay cô. Crowd being, fans being. Mơ mới đang cái tôm milo. Cho. Cho tên em bao nhiêu là cái tiêu cả mà mình không được cho làm bao nhiêu là mới cho mình đâu bấm phát sang ai cô khi cái làm sao mình này cái chế tạo ra mùi idea này skill này cho mà thằng nào không được cho Tainem basi work salake ma talaga khun mi second set paiwa yuila muyila second set changli wa muying sak marada khun laga tainem na yere ara final set we wang ready salo should say oman da ga ye kai ni thum pam da lai bing ma chong rai mi lak sei thum yang rum sei Second semi-final. Sirar Kong versus Tishan Chan Hong. Nani Knishin ready Samia Salo. Second semi-final. Sirar Kong versus Tishan Chan Hong. Nani Knishin ready Samia Salo.
Joe, you know, final set này for Tây Nam and Lâm Lang. Joe, hili quý ban là quý go semi-final. Oh, Joe, chặt tu liar go, ngày cái cha yang. Say, semi-final các sung anh đã khởi giá cái gì mang lòng khun chặt lo say. Vomilo, club, kanina vomilo, say, imang, kung makangay mo na, very good. Sila matalakan muna ko cho pero tayo para ko sang milo sa ko tengkap sila le cho ya pinda sim thara sing milo hindi ida ile masal krem sa kana tik foko ida ile sa sila thong chok itu ming pa na da yang kwere matana da witness sa kwere matalakan masa sa milo matalakan sing milo ya tui ya pang thai ka tong cho team khalin ni sinaye ari match le tayo nem bas na winner dai re. Men's tug of war semi-final heat TNM versus Lamlang Riaulaga TNM na Mike ya sumangaira ara second semi-final Sirar Kong versus Tishian Chan Hong Sirar Kong versus Tishian Chan Hong men's tug of war semi-final second semi-final. So, semi-final here, are we? Semi-final here, are we? By the last Saturday, as we won the final baba, Monday, Akama, Kunaway, Jane Cho, Tushan Chan Hong versus Serarukong. Tushan Chan Hong versus Serarukong, are we? Final week in the last Saturday, team Krinili, Mahai Milo, Joe, Tony Basilisi, you had on to how much say, Nathan Lim say, Bami Salak Loy from the Tom Room say. Joe, Anna, Kapang will you pump my cup? 저 안되십니다. 뽕뽕뽕 다각 저. first set pahi serana kong basina you had a semifinal we second kong kun hili ana second set kun receipt right hili serana kong we ga sino winner ta haura
뜻은 잘 홍보하시죠. 아실라 타라네 이실라 타라네 지금 능이나는 요새 빵가 메세 뭐 타메던 군미로 kapong willing li pang make up ke jeti ming na ka da kle sa hu da itom ke balak le sai kru himong khum chat chila sai chat sa kaung lo kru ka chung kle le Tishan versus Sherkong, all the best. So the winner is Sirarukong. Matalakan kun mere Sirarukong versus Tusanjang kun dengan Sirarukong na chot nak kan hili here. Finally Tainem versus Sirarukong. Cuma to mai wan chok rako akamana. Itu mi ada kerja tada kerja besit saya. Yang probably nih sih itu ngapung shot play asam church ni ground ni sambang besit saya. Arrowing is in. Tug of war, men's, women's tug of war will result. Same in lane. Tishar versus Peru. First semi-final, women's tug of war. Kunlaga Peru na winner. Second, women's tug of war, Lamlang versus Pali Kunlaga. Lamlang the winner. Men's semi-final, Tainem versus Lamlang Kunlaga. Tainem the winner. Second semi-final, Sirarkong versus Tishan Tanhong Kunlaga. Sirarkong the winner. So Akuma we final match women's tug of war we final match Tarung versus Lamlang. Men's tug of war we final Tainem versus Sirarkong. Hello. Ya really ada ke jadi sa miniship dele. Aring ya we ko krum hili. Kiba ka shigem na group ay na. Kemli mapamyolo ke ji hi sagla ke na organizing committee we na jithai kami ne.